Ngarod. Apay nga ta, ti babae no kas asawa na. Nakasamsamit panagayat ken pamatay na. Kanayon nagrasakrit na ken rupa na. Di na pa'y kayat mayadayo ken lakay na. No naglabas mo na natawen pa nagdanada. Ay babae kaslay suntay mauma. Aglalo no makasara ken niti ka-text na. Kanayon en ti udong nakarebat pa'y ti buok na. Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka, nilakay mo, palpari iwen na ka. Agsipot-sipot ka, ading nurumwar ka, nilakay mo, baka suruten na ka. Amangan no din to, amot pagtartarayam no masupon na ka, narigaten ading, baka takukam ket piwaken na. Tila kay naget mamatek kadapay angot na. Din makabisti tagmalmalen medjay kuman na. Agsapulen lalaki akatartaeran na. May kadwa langit iti kunkunana. Di na may disu si papasword jay cellphone na. Kenjay Facebook sa balipay tinagan na. Di na pa'y piman mapagserbian nila kay na. Sosyal ka no isuna, baka mapirdi tayo manicure na. Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka, nilakay mo, palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, nilakay mo, baka suruten na ka, dapay padang na. Amangan no din to, amot pagtartarayam no masukon mo ka, narigaten ading, baka takukam ket iwaken na. Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka, nilakay mo, palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, nilakay mo, baka suruten na ka, at dapay paltok na. Amangan mo din to, amot pagtartarayam no masukon na ka, narigaten ading, baka takukang katiwaken na. Amangan no din to, amot pagtartarayam no masukon na ka, narigaten ading, baka takukang katiwaken